الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. الإمام البربهاري يقول شرح السنة بدال فاوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدال كما لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. එවස් මියක මගුෆරදුමකන් අරාගන්න හිඳු එයි තෙදුමගුකමුග හීකුරුමකි ඔයින් උදුරෙන් නූනේ ලා උදුර ලිඅහදින් එවස් මියක උදුරකමුග නුවේ මගුෆරදුමකන් අරාගන්න හිඳු මී හියෝකමෙක්කමුග එ හීකුරුගේ එනමෙ උදුරෙන් නූ මීහකු කමෙක් කුරමුන් දාය හිඳු මී රංගල කමෙක් කමුග හීකොග්ගේ කම් කුරුමකි එනමෙ උදුරෙන් නූ කමුග උමර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලුවා. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. අදි තෙදුමගු දූකො එයි මගුෆරදු කමෙක්කමුග හීකුරුන් එයිවස් එනයන් ඔයි උදුරෙන් නූනේ. රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගේ tereng himene kame nota deenuge tereng himene kame ei magufuradu mekkamuga notoga deenuga nekkamek kamuga hikoggen ekam nukon hurun ei enen uzure kamuga nuwane kama bayan kurabana efauga vidalone faqad buyyinatil umur deenuge kankam wani bayan wefai wa thabatatil hujja adi hujja wani sabitu wefai wanqata al uzur adi uzur wani meduka difai mi basfuluteki wara kuru bastake kamuga vinames wara muhimmu deenuge asase miga bayan koddemana wara muhimmu asas alonnge tere komme miyaka bes mi engum mige maana fahum muhimmu masale mitaga bayan me koddol names al-imam al-barbahari rahimahullah umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nisbe kurava mi basfulaki عمر رضي الله عنه قارئ ثابت وكان بابا سولنو محقق المر بدالوني عمر بن عبد العزيز رحمه الله جه بس فلك قاوي مفاد معنى اي لا عذر لاحد اسمها كعذر النت بعد السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنه كده فانو جه غوي مغو صاف ما فوق في ضلاله ركبها يحسب انها هدى magufuradu makan naraganegen hore ei hiyo tedu magukamuga hikurmaka besmeka uzurannete mifadan umar bin abdul aziz rahimahullah vidalu kama sabit wa kama almer vidalu ehmima mi hamekane man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekanna ashab bekadunge basfulu tabbes bani liyevifa bayan befa rakka kuraifa ei emme muhimmo e filano mitano genge alona manna hamya ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge amal fulutaka bas fulutak engigen nota rakka terikama ko ayasa miwani ekalege fana tabawe wada genne bi ashab bekalunge farato purilege filalo ge waka dekke adi ashab bekalunge e hidayatan e bekalun tabawi magu ebebe kadunge basfulu taka danden ilmeri mani liuha rakka korava ehmima miha ni safu ko ebe kadunna buna engani mi umar radiyallahu anhu vidala fa basfulu nunka ni basfulu ge veriya ke umar bin abdul aziz rahimahullah ka ene madinu ge kankan mi hisabu mese begegen de mi evves miyako ena hikurme ge macha bina ko ge note ene libifa oim maudumatu ede nangalokam ga nimman hurumaka nimuni nunka
මිෆිනාලුගේ මිහිසාබ සංගිකින් දේව alon menna farujes kan nete mi zamanusuren alon me mikan kuramun na goikkam mi taalimu dianaga leefama gwi madanti manna menna bigo fude gunagen farujesen oinnama alon mitaga tibefulunna sharaha kodden meda sharh sunna lil imam al barbahari mifotaki imam shafi'i fada bebe kalunge zamanu golu vi matiwari almeri be kalage fote emede fuddalam minunto non e hisaba kannude almeri mi basta tahqiqu egawa sharahata mistakuna bayan koddeba egawa basfulu tangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulekam galiyas adi ashabe kalage basfulekam ganas e basfulu toge sahhanu sahakam misane bayan koddeba ege iturun alon mitaga mi basfuluge mi hama mimanaga imam shafi'i rahimahullah waha kole tibeflu naganestena al imam shafi'i rahimahullah gafaratun riba begembe ekalege faanu vidalwe fama law udhira ahlul jahil li jahlihi lakana al jahlu khayran min al ilm jahilun emihunge jahalatuge sababun emihunna uzure vaanama ilmuge ahulverin navure jahilukamuge ahulverin ma hiyovegen vihe miheku kura kamen e kurani ena hiyokamekkam hiikoggen kura e hiikurumaki enan oi uzurekkamuga vaanama ilmuge benu menne ilmu hodumuge benu mesne komme miyako semiyako hiikura gotakam ulemun daambe emma imam shafi'i rahimahullah vidalwani law udhira al-jahilu li jahlihi lakana al-jahlu khayran min al-ilm jahilu mihaya enage jahilu kamge sababun ena kura e evves ekke dalilen ne kankan e enan ekankan kuruman an uzuraki enan ecche nengun kamuga waanama timanna mikan kuri nengingen ne buna komme farako miyaku salame waane nama ilma pure engumma pure jahilu kam ma awla ma hewegen ma kamanne gegen ene non dienuge kankan otiki turwan gas oti engemi hunna nengemi hunna hama nuwane Allah taala anga danna mi hunna tailun gahul verik Allah taala wani darajata ka matveri kurawaf adi Allah taala ekalange alakan heven edi wodigen finama enaya deenuge fiqh verikan deenuge bismil devwa kamga man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bayan ko devwa hemme ma mirege mi filawaluga alonama dannawal mena mi merumun kirit quran ga zukhruf suratu ge 37 ga Allah taala wahi qurani wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun miyatu ga Allah taala miyangawani adi e shaytanu me kurige atu ga Allah taala angawani Allah ge zikr kuruma ekkibawa komme mihekka kariya shaytana ku fa kurabana kamga miyatu ga miyangawani wa innahum la yasuddunahum anis sabil e shaytanu emihun tedumagun ekkiba kore ekamako ekkala tedumagun ekkiba efama miha ge halat Allah taala bayan kurabani wa yahsabuna annahum muhtadun emiyun hi kurane emiyun etibi tedumagu libigen kamuge emmema jahilu kammatiga uredumakan ara ganna hindu ei tedumagu kamuga hi kurun ei evves mihaka ma usurennu adi enen ekureveni hiyokamekkamuga hiwum ei enage amalta rangaluwane kamuge dalile vesnu anekka miheku heoniyaten ovegen diinuga nenha kame kurun ei ene huddavegen vaskoten miheku kamek kuramundar enage nierrangaluvi ekkamaku e kamaki diinuga kuran oggu ekkamuga nuwanama enage amalu rangala vesnuwa ei meduge filawaluge emme muhim webbeki alunganna mige kurige daruse gahama mi miskitun nukunnaniko nitanum befalaku kurevi suwalen alonu hamti befaluna mi mawduge sharaha galon midakka wahaka itura sharaha ko din gotun dannawalan ben alona suwal korevani namaduga fatiha suratuga bismi nukium ei konkahala kametto alon miwaga dannawalan benumani hataru mazhabuge ilmverin
ගෙන්නවාෆව රායුගේ මච්චා හතර මذهබේ දන්නවා හින්දුගා ඒ හතර මذهබකි අහලු සුන්නත් වල් ජමාඅතුගේ තෙරෙන් හිටමනේ හතර මذهب කොබත හතර මذهබකි الإمام أبو حنيفة نسبة بجمع حنفي مذهبا الإمام مالك نسبة بجمع مالكي مذهبا الإمام الشافعي نسبة بجمع شافعي مذهبا الإمام أحمد بن حنبل نسبة بجمع حنبلي مذهب رحمهم الله أجمعين الله تعالى هوريا بيقولنا هي رحمة الله مي مذهب تاكي ಸುನ್ನತುಗೆ ಮಜಹಬ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾತಿ ಬೇಫಲಂ ಅಡವಸ್ಸವ ಈ ಹುರಿಹಾ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವೆಸ್ ಅಸ್ಲಕಿ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನೈ ಏಗವ ಹಿದಾಯೆ ಯಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರು ಏಗ ತೆರೆಂ ಎಸ್ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ನುಹಿಫಾಟ್ಟವ ಸುನ್ನತೆ ಸಾಬಿತು ವೆಜ್ಜನಂ ಹುರಿಹಾ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಅರಿ ಹೊನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂಬೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ಅಮಲು ನೋತ ಮಿ ಬಸ್ತಕ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫಾನವ තිමන් කලේ ගෆානක බස් දූප සුන්නතු ගයි ෆාෂ මිහෙම් විදාලේකම මිහුරියා බේකලන් ගරියොන් රිවාවෙගෙන ඇසබොර මිතාගාම එකල සුවාලම ඒ වෙස් කොතක වකි බේෆුල කන්නෝත වකි කමකන් ඩිස්පෙක් කොටනක මේ මවුදුග වාහක දක්කන් දලොන මන්න මුහිම මවුදුවක ಬಾತಿ ಬಾರක් කියවා නමාදු තවග ෆාතිහා සූරක් කියවා හින්දුග කීවගේ බිස්මිනු කියන්නේ බල ඛාතිමුග ලියෆෙන් නොයි මති බිස්මිදල් නුකියාම් විහෙය අලන් ෆුට්නස් මාදු ෆරමන් දන්නවලම් බේනුම් වනි දෙමියකු සෑමේසු මච්චන් අර වාහක දක්ක උසූලු නොත රෂග්ගේ හොළුවශී ගති බෙගෙන් වාහක දක්ක උසූලු නන්නු මිබෙබේ කලුන් දීනි කන්තත්තන් නිම්මවනිකි එදොස්වරගේ ඔයා වයා මස්වරි කන්නගලවාම් වගේ එබේ එමියක ෆෙන්න ඛියාලෙන් හුෂාලා ගොත කන්නු මේ කන්කෙන්ගනිකි මේ දීනුගේ කන්ක එහෙමම තිමන්නේ ගබ ෆෙනයේ කුර්ආන් ගමි ලියේ ෆෝවා එහෙම මේ මා කුර්ආන් ගොයෙන් එච්ච නොකියාම් වි හේ එගොත අලොන්නගේ සිකුඩින් ෆර්ජස්සේ නම මි ඉමාම් බරි බේකලුන්න ඒ බේකලුන් ගෙන්නවා දලීල්ත දිරාසා කො ඒගේ ඉල්මුන් ගණමුගේ මානේ වෙස් නැතන උන්ත අලොන්නගම අලොන්න හීමා එච්චක මච්ච කුරිය දාම් විනුන්ත එක මේ නන්නු දිනුගේ කංකම් බිනා ෆවනිකි මිතා ගලොන්නහම එමෙ ෆුර්තමනස් ෆාහග කොල්ලම් බේනවනි බිස්මිගේ مي موضوع فقهي مي مسألة بسم الله الرحمن الرحيم مي آية كي سورة النمل تيريس من آية كي بايك كما مدوغا إفس بيكالي خلاف سورة النمل الله تعالى وحيك ربا فغني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام مچا Allah Ta'ala ekadege faanuge khabar kirt Quran ga gennam dehenduga ekadege faanu Balqis ranin nafanu vevi fakkolegga e fakkolu fettemuge gotun liwwa fawani mi fakkolaki Sulaiman ge faanuge kiban fanuve fakkoleke ade fakkolu fashafa evani bismillahir rahmanir rahim efadai Balqis ranin nan e fakkolu Sulaiman ge faanuge mi messenger me hifagen da miya gatuga dunya gatuga hawal ko fonum batta lemon hinduga Quran ga angawani ekamana ge arihu gati bi mihum bunya timanne city e kamana city ngase den ewa city ga wa e city ga mane innahu amakashar nge city ki min Sulaiman ge fanu ge kiba wa innahu adi e city wani fattawafa bi ismi Allah ge nam fulun ar-rahman ar-rahim එමෙ මේ ආයතකි මේ කුර්ආන්ගේ ආයතක කමාන්දුගේ ඛිලාෆෙන්නේ ඒ ආයතකේ තේරේග ආයතකේ බයග්ගේ ගොතුක බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් zikru kurifa eboy කුර්ආන්ගේ බාතක මෙදුගා එවස් මුස්ලිමකෝ ඛිලාෆ නොවේ ආයතකේ කුර්ආන් ෆීය කාමෙදුගාස් කුර්ආනන් ඉතුරුකම් උනිකම් මිකංකම් කුරමුන්දනි මගුෆුර දිෆාවා ඉස්ලාම් දිනුම් බේරෆාවා ශියයින්නා එෆද බයමිහුම් එමුන් දෙකේ ගොතුග අලි රදියල්ලාහු අන්හා වේ ගොතුම් වෙස් කුර්ආන් ග අදි එබෙන් අලොන් මෙන් ගතුක මේ කුර්ආන වර ඉතුර දෙබ මේ හගීගත ඛිලාෆ දොගු වහකට මුලි උම්මෙන් එගමච ඉජ්මා වෙෆාවා තවාතුරුග මගුම් සාබිත වෙෆා බස්වලු තක මේ කුර්ආන ග බස්වලු තක දෙමනේ ෆාහ කොල්ද මෙනුමනි بسميكي فاتحة سورة نوتا
الحمد مي سورة فرتم آية كمامد المرين إبس نلب خلاف لب ألون كورين دلنا واهك ميسان فاقل بينوني مي بيبي كلونجه زمانوك مي بيبي كلون أميل دكوا واهك تكنو بسميا إيه أكورتك إيه أنم بيتنا ميكان كمك إبس ميها كو إمية أميل سيكوني ويسناعن دلنا نكان كمنو එමේ මිබේකම් බේකලුංග මි බස්ෆුඩුතක ඒගේ බයත් දලිල්ත ඛුලාසා ගොත ගලවනු ගන්නවා දෙවතෝ බලන්න එගොතුම් බිස්මියකි ෆාතිහා සූරතුගේ වෙස් අදි එහෙම් හුරියා සූරතගේ වෙස් ආයතකම අල් ඉමාමු ශාෆියි රහිමහුල්ලාහ් දෙකලබ බිස්මියකි සූරතුල් ෆාතිහාගේ වෙස් අදි කුර්ආන්ගේ කොම්ම සූරතගේ ෆුර්තම ආයකම अमेकन फातिहा सूरतन मी इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बसफुल एक मी बसफुला खिलाफा अल इमाम मालिक रहमहुल्लाह देखले बागोतुगा एकले फन विदाले होने बिस्मिया की फातिहा सूरत के अदि कुरान के एहन सूरत के बस आयत नूने नमल सूरत के 30 वन आयफिया फातिहा सूरत के अदि नून सूरत के बिस्मिया की ए सूरत के बयान नूने एबे कलंगे दलील है बहुरी एक कुरिंग अल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह विदालने बिस्मिया की कुरान के आयत नम बस ए वकी वकी सूरत वकी कोरेबुम बावाले वि मुस्तकिल आयत कम इबे कलंगे दलील तळंडो पर खुलासा को असासी दलील तक दना मी कोम में बे कलको हायक दलील कोम में मौलू का एबोरी गेन्नवा एक तेरे इमाम शाफी रहमहुल्लाह विदालवनी किरित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुम अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवाकु रवाफवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रविकमा इदा क़रअतुम अल्हम्दुलिल्लाह तबामीहुम अल्हम्दुलिल्लाह व फातिहा सूरह की अवाहिदुगा फ़क़राउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की आवाज़ इन्नहा उम्मुल कुरान फातिहा सूरत की उम्मुल कुरान के नंदेविगिंबा सूरत व उम्मुल किताब नंदेविगिंबा सूरत व सबउल मसानी अदि अस्सबउल मसानी नंदेविगिंबा सूरत व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदा आयतिहा अदि ए सूरत के आयत तेरें हिमेने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम देवने में दलील की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरहुन रिवावेगें वे कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिह सलातहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेफा नमाज़ का अल्हम्दु सूरह फट्टवनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ए बसफुल ने रिवावेगें व हदीस नि बसफुल रिवा को रवाफवनी अल इमाम तिर्मिज़ी एकलेफा इदालवनी इमाम तिर्मिज़ी के हदीस फतुगा एकलेफा हदीस तक बैफर हुकुम को रवा हो एको तुम विदानवनी लैसा इस्नादुहु बिदाका अदि अबू दाऊद वक़ाल अबू दाऊद एकलेफन के हदीस फतो का विदानवनी हदा हदीसुन दईफ नेमा इल्मरिंग मिद हदीस गवस साबित नूंकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुम एगोम एमगुम एबसफुल एगोता साबित वगे नुआकमा हदीस इल्मरिंग हुकुम को रवा फबुर देंगोते इमाम मालिक के दलील अदि मीनून दलील ते इमाम शाफी गेन्ना एकम को हदीस फुल तक गेन्ना फिर हदीस फुल तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुम साबित नून हदीस फुल तक कम गा ए हदीस इल्मरिन रद्दु देबा अल इमाम मालिक रहमहुल्लाह विदालवनी आयशा रदियल्लाहु अन्हा गारिहुम रिवावेगें बे आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदालवनी खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु अस्सलात बित्तकबीर वल क़िराअत बिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ फट्टवनी तकबीरुन्ने यफ़हुगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नुन्ने मी बसफुल वगे फातिहा सूरतुन्ने मी हदीस फुल सह कमा मेदुगा बस खिलाफन हदीस इल्मनिंगे मेदुगा नहीं देवन हदीस फुल की अनस बुन मालिक रदियल्लाहु अन्हु गारिहुन रिवावेगें व हदीस फुले अनस बुन मालिक रदियल्लाहु अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम के गोतुगा मदीना का खिदमत कुरेवी मैं सहाबी अनस के फान विदालवनी सल्लैतु खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
timanna ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge faheppulu gaves namadu kurevime wa abi bakrin wa umar wa uthman adi abu bakr ge fana umar ge fana uthman ge fana mi huriha bekalunge faheppulu gas namadu kurevime fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin hebekalun namadu fattawani alhamdulillahi rabbil alamin ebasfulunne adi anas geman vidalone la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhirih kiyom fettam kurim sadi devana fara kewa vidalo hindu gawas bismillahir rahmanir rahim vidalo nuwe hemma mi hadis ful anas bin malik mi hadis ful ki sahih muslim ga riwayegen wa emme sahih hadis watta gutarega hadis sahih bukhari gas mi mana ga hadis ful tabure hemma mi mawdu ga imam shafi gannawa fa hadis ful takabbur imam malik ga hadis ful ta ma warugad wegen ek iturun tibewlu nalo nam kuru kuru ko dannawal dana imam shafi'i rahimahullah ki makkah ge imam umrun saadaharuga not everest hagu umruga makkan liben huri dini ta'lim hasil kuram mafauga mamma fuluge ruhuma ko madina en hijure ek badagan nabi imam malik gefanu ge ariha fiqh ungeni badagatu matta endu imam malik ki madina ga duwaswi danna bekadunge terem bekad eme mi bekadunna ki ebbe kalaka huri anebbe kalaku gadabas vidalu not ebbe kalaka huri anebbe kalage ilmuge mativere kan dekku mangulu bekadunno ati kiye mi bekadunna ki ebbe kalage kiba anebbe kalaku ilmu ungeni badage fa bekadu imam shafi rahimahullah ge duwaswaruga baghdad ulu bekale al imam ahmad bin hanbal adi ede bekadun badale badage nabi kamsa hemmi mami bebe kalunna ki egguta kabbes alona mi denne kurin denne fada alona men gamille hiyada kankan nimmaye maha ki dakafa wa bebe kalunnu imam malik vidalwani surate fesheru bismi lifa wani ei barakan hasil kurmattakai adi ei bismim feshuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawafa wa amru fula kiyamangatum gotunne bismim feshume mi dannoni tibalona engilamma काम फेशुम के कुरिम वेस बिस्मी किया गेब बनने दुगा वेस बिस्मी किया अति एनों कम में मकाम में का वुदू कुरा ही दुगा वेस बिस्मी किया उम्मतों के एबे बड़ो बाहुसे वुदू कुरा ही दु बिस्मी नु किया फिनामा वुदू सहावाने तो वेस एवरा बिस्मी के मैं का साबित हो गया मैं एक को तो कैस वाकी बेकल को गदबस विदालो मन नोता वाकी बेकल के विष्णु मंगाया वहाँ का तक दक्का निकिनो الإمام القرطبي رحمه الله قرطبي की मुफस्सिरों के तरह ज़मानों के इस दंड बेकलों के तरह बेकल कि कुरान तफसीर अलमरी के तरह बेकल الإمام القرطبي رحمه الله विदालवानी الصحيح من هذه الأقوال قول مالك मी वास्तव के तरह इनमें सहाबा की मालिक इमाम मालिक के बसफुले لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه أي قرآن کی آحاد حدیث تکون ثابت وانے چننا قرآن کے آیت ثابت وانے تواتر مکنے تواتر کی حدیث روان کرم گئے میں صح مگو أي دوغو نهدينكا نتا دوغو هدافانكا سيكونيا قبول نكوري فدا گينا بيكالون تكي افدا گينا بيكالون تكي كيبان رواق رمون دا فدان آسوا رواق إمام أبو حنيفة بدانواني قرآن کے می آیت و تنین ہمیں آیت کے می ایکمکو می آیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ای قوم میں صورت واقعی کو رمگتم بابا لبا آیت ایک لگے فانس گنوا دلیل تا ایک طرح کے ہمیں صحاب بیکلوں گاری ہوں رواوے گم بے کننا لا نعرف انقضاء الصور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم سورة باوا لوا نمونو كان تيمم بيكالو نينغني آني سورة باوا لوا فتم غتم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باوا لوا مفاد دليل تبوري اهمي ما هلا نكورين دكمون ديا واهك اي ميبه بيكالون دينو کے کانتت منیمانی
riwayattoge macha emme sahha riwayat tabbana e riwayat jama ko ega huri fiqhu denegade ganage emme Qur'an da mibasfulu e bote den kiwe no kiyambi isa malon menge amilla sikunden en hukum kurgenne alon nama mi mawduagen kuriyadda induga alon dannawala benone la uzra li ahadin fi dalalatin magufuradu makan ara ganna hinduga ei tedumagu kamuga hi kurun ei evesmiakon uzuran nuna mi vidana basfulaki varattedu basfule alon nama koda em misal dannawala na iwala ingilabbato damu hingun mata dama hingun damwaruge wagutuga nokume mi kureve kamemmi mi kanta mi kurevege kurugotaka alona libifuri maluma dannawalana ei bay raratuga tadumaduka nuata roga feturuma guligen firinuge jamaain reganduge wagutuga ishanamada foganoti evres damvima jamaataka firihanu nokume dummu jumara dunalagen mi rashuge eki kankolutawga hutti tibegen takbir kiyamu rashuga hingu alonda befulaku mikama behagotun suwal kurana vidaloni dummu jumara dum elum ei hewegen wakam kege mir wastuwa issengala Allah taala ke mir wa lobi kuraba ilahi dum elum ge ben hiya masjidun nabawi ge dum ala fore me be fulage dalil de be fulage Vishnu me ge terage hingala men ekam eno dinu ge kankam binana gotaki devana dalil takbiru barak kiyen ebove de eid de duhus magutaw ge takbir kiyen me ge terage takbir kiyen me takbir kiyen ge masalenge boy kaye em balimadu kama tadumadu kam fetore hinduga mirwas duvwamun takbiru kiyo mi dinu ge oy got nungote buneveni kinen eye mecche misambara alam dannawada menni heo kamek kamuga hi kokgen tibe magufuradu makan ara gannan ebesmiya ka uzure nede mitanga rangolo wahake ebes befulaku amillaka me mufaddan gene kinun ekamakwas dinu ga nekkantattake alon men alag genna kamuga waanama egahama denne veni ti dinu ga tikon koramoy goten nune ehen nunama balama hinga wudu dua ga smati Allah taala ge ekkawantakan hekimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalwani arafa dua hoga khairu dua arafa emme hewegen ma dua ki arafa dua hoge dua adi denge fa hadith qurani timan kalege faana ge kurin isve dia nabi be kadum vidal fa emme heyo zikraki la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nama mi hama wudu dua ke skuri goin ibare ashhadu an la ilaha illa allah mi hama mi ibare mi emme hewegen ma zikru kam mati arafa duga bayan goddeba ekamak wes namadu fasha mi kiya dua anota dua iftitah ge gotuga e zikru kiu menne kitam me ma zikru vis emma komme zikru kan ege maqam rasulullah sallallahu alaihi wasallam unganna adilfa ekadege faanuge dufulu mi vidaloni timankalege faana ati timankalege faanuge kurin isvediya emme ha nabi be kadum vidalo faama emme heyo zikuraki adi e duwa ki koba duniyen irwari emme ma gosto ko terenge dos arafa dos e arafa doge emme ma pagutuga vidalwan ungannawa devi emme ma zikur wes alonmen e maqam nun e maqam ga kiya nama ei alonmenge sekunde visnage nimmen uri kanka menno emmijam wudu ge badluge salonmen kiyalam alonmen nama dinu ga waride fa ehem mabegin bazikur emi dikurta ki mige waqutta e rasul sallallahu alaihi wasallam ungannawa devi gota kiyan dikurta ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum riwayegen be amr ibn al-as radiyallahu anhu vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabati timan kadefan adu sevime idha hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idha hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun hakim
nuata misong meduga hukum kandala miha ena libifama fiqhuge machan ijtihadu ko hukumek ko adi e hukumaki deenuga en hukum eya khilaf nuwa gotuge matin kufa hukumek kamuga wana ena ye dedaruma devve rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba adi hakimaku ena libifama fiqhum ijtihadu ko ena kuna hukumaki deenuga egota khilaf kurun hukumek kamuga wana ene eddaruma devve mitanga ijtihadu kurme midanna ebe kalaka libi wadan furi dalil ta qur'ana sunna ekkon ungeni wadage migen demme midanna komme be fulaka ebe kalake tuppulu duaswar qur'an ekkolongane kolo ungone wadage fa be kala ege manataka dalle hema deenuga kamaka meduga fiqhu ko ege visnun ko ege ijtihadu ko hukun denagatu mattaka ekamuga ilmeri dalil tawga aliga nimmu adi ijtihadu kuruma jaago e masa tawga ebe kalu nimmu maki eggota kavves e ngaabuhuri kamenno me ngaabuhuri jahidaku tima neengi hure mi hiyokamekkamuga dekigen deenuge ekkamekkamuga dekigen kamek qur'ana mujtahid almariyaku danna be kalaku ebe kalaka lifama dini ilmuge macha hukumen ivma hinduga ebe kalaka nubako hukuminge vevunu nama faafen nune dharma sawab devwane kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabaemme demme mi isme bayan bi imam malik adi imam abu hanifa imam shafi rahimahullah ge mi basfuluta ebe kalu namo taala inshallah dharma sawab devva adalum mita dannawalam beenu mani divi rajyage gina bayaku tinuge ilmu madu fettaken e zamanuga namadu kuran daskure vitalim diana liupi kamattaka inshallah muhammad jamil ngege dharme hisab devva ekamaku alummen nge evre heo maga fettat tanavasve maalumat libi ekanka bayan koddene be fulun giname ege manatan enge hisab fara meenune mi kankamuga timanna mena badalanu kuran embunumaki ei uzuren ekkamaki එහෙම මේමා දිනුගේ හුකුම්ත නේගේ මීහකු හග්ගුගේ මගුගා හුරුම ලෝබි කුරානම අදි රංගලොගෙන් හෝදන් එදේන මේනෙන් උති කොංගොත අල්ලාහ් දල කුරාන්ගේ එෆද මීහක වෙස් ජවාබ් දෙවෆා එකලංගේ වහී කුරමනි ෆස්අලු අහ්ල ධික්රි ඉන් කුන්තුම් ලා තඅලමුන් තබෑමි නුදන්න කමුගා වානම ඒ දන්න මීහුන් කාරිගා ඉල්මුගේ අහුදවරින් කාරිගා සුවාලුකොන් ඔළුම් ෆිදුවාෂ් එමෙ කොම්මෙ මියකි අරබි තාලීම් උංගනි නොත අරබි බස්ත උංගනි නොත අදි අරබි බස් එංගේ මීහාවස් කුර්ආන් දස්කෝ ඒගේ හුකුම්ත දස්කෝ හදීස් ෆුලත දස්කෝ ඒ හදීස් ෆුලත තවගේ සහානු සහ දස්කෝ උසූල ඒගේ ෆික්හ් ඒගේ උසූල්ත දස්කෝ මිහිසාබු මෙසදි මුජ්තහිද් එල්මරේ කනුවේ එමෙ කිනත අලම්මන්න එබේබේ කලුන්ගේ නිම්මුන් තවගේ මච ගොක්කියා alama hisabu kan mudan ekam ege badalga alanman nangati ebebe kalonge hidayat tabam emema al imam al barbahari rahimahullah den oi nukuta ga vidalwani qala rahimahullah wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullu wa tabayyana lin nas fa'ala an-nas al-ittiba' sunna jama'atuge ahulwerin wani deenuge hukumta warugaden hifanta sabit koddife mistakunna bayan koddife ehme mayafoga mistakunna wani e tabawuni mistakunna ngoti e tabawu enongoten ne timamen amilla sikunne visnagen ulen on ecche non dinaki ehme ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani walladhi nafsu muhammadin biyadihi e ilahuge appuluga muhammad gefanuge furana fuluwa ilahu gandi hadis kurawame la yasma' bi ahadun min hadhihi al-ummati wala yahudiyyun wala nasraniyyun mi ummatuge mi hevyes adi yahudi hevyes nasara hevyes timan kale gefana medu timan kale gefanu ge basfulu tanota mi sharia inaye ena hame wasilu mafauga timan kale gefanu ge basfulu tan enen adu mafauga islam din enen enguma fawga wa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi adi
තිමන් කලේෆාන එකමකයගේ මේ වඩා ගන්න විරිසාලතන් ඊමාන් නොහොර මරුවෙජ්ජ නම ඉල්ලා කාන මින් අස්හාබින් නාර් එමියකු නරකයාගේ අහුල්වරින්ගේ තෙරෙන් මනුවී නුවානති යහූදියෙකු වියස් නස්රානියෙකු වියස් අති මි උම්මතුගේ මි උම්මතේ මි දිබ්බුනවේ එම්මානයකි කීරිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එෆමුගා ගියාමත දාන්දෙන් හුරිහා මිස්තකෝ එබ්බස් මිහක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්ෆුලුත එකලේගේ ෆානුගේ රිසාලත් වාසිලු මෆෝගා ඊමාන් නුවේ මරුවජන මෙබියකු වානි නරකයාගේ අහුල්වරි එක්කම එමෙ මලොන්ඩු දන්නවාදම් බේනුමනි මිස්තකුන්නන් ඔති තෙදුමග තබාම තෙදුමග ඔළුම් ෆිලු තිමායන් ඒ ඔළුම් ෆිලුවේන වරුගේ ඉල්මෙන් දිෆා නොවනම දන්න මිහුන් කාරි ගයෝ මියදුගේ මිෆිදාවලුන් අලොන්න එගගෙන් දෙයි හගීගතු ගෑවෙස් අකීදාගේ අස්ලුතන් අලොන්න මෙන්න එගගෙන් නෝනි අලුකමුගේ රංගලුගේ වෙස් අලොන්න මෙන්න රංගල අලුකම් වෙස් නුක්රවෙන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මියන් හෆ්තාගෑවෙස් නිමවුදුගා දෙන්හුරි ව්‍යාකතකයගෙන් බද්දව කුරුමුගේ උම්මෙදුගා වකවේදාන سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته